bismillahi tawakkaltu. Napa? Alallahi. Napa? La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim. Terlupa dong itu babu. Dia nak cini. Terlupa dong pas sini. Cuma ini kada kui baca pasti sambung ni. Bismillah tawakkaltu la ilaha wala wala quwata. Dia nak sambung. Bismillahi tawakkaltu. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala wilawi baraka na onro alindrungaku untuk mas berserah diri ke dia. Aja naik malalang. Jadi bismillahi tawakkaltu. Asanna puang Allah Ta'ala unri bertawakal. Napaki makana alallahi tasarahkan di sini na akatana Allah langata. Alallahi komedi puang. Napala haula degaga elo uleku tama ka hilalang aku asanta po. Yan na nakada akali cukbu ko ripakai salamat na puang Allah Ta'ala. Deh na si sambung itu kui baca. Natalu ya tu. Itu yo pui di ijab mu bawa bismillahirrahmanirrahim. Angkalalo natutu ingat. Keke mau suna panecengari copo bola. Nah saya komeko jo kay te copo bola me ko kita mo pati rewa mo. Di na pahangi ya sangi cukup di ni cengari i cukup i copo bola. Kaya kasi copo bola cukup ulue ajojo na irita. Dan dalam ilmu hikmah itu ya ko amatengan nga tijokan tak de matulun na tawo ito ko melo imagdom. Yan na ka jojo na ulun na. Tanra mentin. Yan na to nakada copo bola. Tan na copo bola mo, tan na copo bola mo. Roye ulum mo yero mo cuku ke jojo na. Iya ko de gagay aja mo joka abalaya to. Yo pwede tuli copo bola mi cengan demo yan dite copo bola mo ka ko di. Itu yang dipakai para ulama-ulama hikmah. Jadi itu ilmunya. Ya tapi ku ya naropak dongan ngena. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi tali bismillahi tawakkaltu. Depan. Ya kita batamay alita koro ilo permisi yo kupong Allah Ta'ala. Ito to wakal bismillahi tawakkaltu. Ya kumakadani 'ala Allahi sinin na urusan ngidi mi pot. Wakata ya dega galian na. Kemudian tabaca nila haula dega ilo ulle kupong idi itu maupun lain. Yo kan ni maka dito pandita namun akan na musibah di mereka. Jadi sampai kalau kak macarama mabalaka. Itu sebenarnya kuncinya di situ, Pak. Nah, kemudian yang masyarakat nak macet itu jadi aki buah ki amala Pak Bu. Ia makanja ko cicam miyaki buah na dina pajak jala pahala. Nah ya ko ki hade sa ucuk-ucuk ki megaika. Yang termasuk maljare itu. Tapi ia kumailo ki bicara apalah kami na malampe pahala na namanya ganasa na dita tanya masigi. Bukan masjid. Agak pelik. Mengalirkan air kata Nabi. Itu buah muslim. Ya kongka masigi idi tanggungi sumur bor. Ya se ina masigi iya tu. Ya se ina masigi. Magai iya masigi iya minakya pala ko to masabaya. Iya sumur bor iya ko napake te majenne make palangi we jenne tapakota na ninung bere-bere maki pasidakai. Noyo kura sari maki pasidakai. Mataruit natamma ura-ura aja na pero aja mak buah kemudian berdaun. Dan itu nitrogennya kita pakai, itu menjadi pahala. Kemudian minum kita patapulos sona patapulo ini na pecapu kuatan. Makanya mengalirkan air itu adalah pahala yang tidak pernah berhenti. Nah sebab namu ya dengan no menjadi pelatoy. Matamai lo kutana. Jadi itu kuncinya. Jadi tasakamay cede maka nama bago masigi. De, yami kolon rite masampaja, ya nabong kraita masigi sabaran. Jadi ampun podate kada ko masumbang ko masigi aja na cidi masigi ta sumbang. Paganda ilima aja ka manarutung intero kan kau papata butukan to. Ya ko cidi miton ri narutung inte sabara ikaka manula kada laba si. Kan yo poko tatala ing katurun de makaraki baranna. Itu kan makiro. Jadi banyak kan investasi. Aja na cidi mi onrong. Tapi kan Nabi ta makada mo mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Ini gini kita bangun masigi ukolino karena puang Allah Ta'ala. Maka itu masigi tanya karena puang Allah Ta'ala. Magi si salah ni pegawai syariat kalau bangun masigi. Tanya karena puang Allah Ta'ala itu. Jangan itu masigi maki itu nabongkar Nabi. Dalam riwayat itu Nabi pernah membongkar satu masjid. Tak bangun di masigi nasun Nabi tabongkar. Karena tahu si salah. Kalau bangun masigi makin Nabi tabongkar itu supaya rewa IP menampaja si salah.
Jadi nang kataw mapangiwa pagay sara na law bago masigi suri kada bongkar aja. Ya. Jadi itu, Pak itu masigi itu, may kata setan ko tilala na. Tanya malaikat bawang. Iya. Anu cek deh tuh dia pengewangi. Iya. Anu cek deh. Jadi masigi alhamdulillah luar biasa ini Pak Bu. Sumbangan na tahu ko dia na pajak jalannya ro. Nunun lima sampaja. Tapi na marutun na. Samaran. Ini makanya membana masjid dan pintunya lillahi ta'ala. Angkat tuh kalimat lillahi ta'ala. Tanya mak bangun bawang. Jadi itu nak kena nalita. Nigi kita bangun sini masigi deh. Yang penting ang kaandil takut tuh namo sampai misisa. Ang kana tama. Maka ni nabita ban Allah law ibangun kang istano kulal na suruga. Ye ko meki mapunay hotel ko suruga. Asuban yo ko masigi. Nasa bangka bolata pa pahalana din na pajak jalan. Namo din nasa pajang. Namo din ta sampajang. Tatatyon ka pa bolata. Maka dia na sampajak. Dia na sampajak tatang ka bolana dia mina tama. Kan makalani bangungan dia nak ipatami suruga. Ang kabolana tapi dia na tama. Ina ti ampe podate magiro ko gamay na pasitonre akimi solawat tu sa ina maega aya iya ro. Si tonre iya ro tatogang isang pajang pasto isa ka asida ka kwe magi na may kaparenta iya ro sampajang gunkin na suruga. Iya ro pasidak ka bolok ko suruga. Jadi namo raji mas sampaja ko dia sumbangan na dito kanon roy. Itu jadi makanaka di kanon dia sakakana di kanon na betul na ya kumeko ang kahotele mo maballo asam pajak ko mutama asidak ko nang kanon mo makanja tapi ya to si ko raji ni masadik kana dia asam pajak ang kanon na dia binatama ini man yan ro ampai si tondra iya jadi rajing itu ampai maca tu panitia na palalo ko ta amal namo jadi na siya katalisan penting ada andil tak ko mulai ko matangangin na bangun tahu langsung semeta dereng kalian memang tidak lusak tabawel lokoro pak ya kodi narapa panitia na langit tay kota tatapulo meso na nacapu iyo poko langsung itamo ko roman na samming dia mungkin andre panitia ko samming de nang pasti mak dekke makuiro iya naupahan na panguruso masigi ka nang ito ko masigi pa panguruso na may karupan ang kagoncipok ang kagoncipas ang kagoncing Inggris katogoncipolo katogoncitatdeng kaya sarnya itu panguruso ang katogoncipok ka kaya sa goncipok ka desi sa gaga panguruso ang kamiasan na tama tapi dia nakalupa goncipok kaya to ang katogoncipas Cidi membani sana jama aga mapatulam pun di bawah. Isuroy mapatura dio na sai ko sila ito di bisagi. Ika yung bawang ase na pasado na pura di mate bade ni. Inada sa gonchipas. Tapi enggak tahu tuh goncing Inggris. Wala na meron malak jamay. Le na mapel, ale na masaling, ale na bang, ale na kamal, ito may manchajima. Oh, ale na manang. Ang katuwa ko, jadi itu panguruso masigi kamana, ang katuwa goncitat de nang kalupa. Jadi sama na wisang ba ng panitia masigi. Hindi na magampat to euros sa masigi de. May makara ako din na tumakanja to mapatching atin na batul-batul ihlas mangurus de kaga. Tapi matanra matoto. Yan ang kanataw tuo ko masigi pasti to limasusa ko tilalan. Tapi ya ko napatuoy masigi itu insya Allah madike. Tapi ya ko tuoy ko masigi itu manrasa. Jadi tapatuoy masigi aja tatuo ko masigi. Ya. Si salah tuh. Iya. Iya, si salah. Iya ko ipatuoy masigi ibantoy deto malasaro. Iya ko tuo ko masigi tulis sapa aja manang kasarona. Si salah tuh. Iya. Jadi tapakan yakin kung masigi iurus itu insyaallah kabarakan iya guruku babu napodang tanah timbunan na ba masigi madaki ko sandala enak itaw ka yang pay naludus sandala na komelo itaw pagkarangan na masigi itaw ka ko dulu pertanggung jawaban ng tulo na pangalata na mga kay kataw na mo pangata na masigi na redaktor repa nilai ko may aga iya okay ba pala sandala na mitawla na kumadaki makanya mas sandala puli bulano ko miulo na pala na masigi na taro kamo to sandala na ilala na paki di na palabay masuyo onrolada na matika magay iya na ro pura riwaya na pudang ang katawna di pala pagkaroma minasili kang misi 500 itaw tertunda tama suruga untuk meminta kehalalannya uli manre daging ngunta ko bulana sahaba na ipaihidang kang daging ngunta natakong kay sina magoro rewa ilaw bolana darat na tawinola darat karumana
nang kay rodagi to linakare nakare di na lega lipang isapi di pelapa karomana teh nasili kang isi 500 itu tertunda sama suruga gara-gara untuk meminta kehalalan itu di pelapa karomana. Maga pa di capak lokana teh la bawa. Tolong pa saya maco balase mapamulay wirin ni rijal at wirin ni lota. Nama-nama ikan. Ay kana kana. Iya, pakai nggak kaya? Dia nama gampang pak. Makanya ibu-ibu bapak-bapak upasangi ternyata jo arone makun rejo lupa iya mereka. Angka kama panne na bali bolata at tarosate na batu nama pabuti di penarewa angka sana ko bola di narewa. Bakoro na dia saya tadi di parewa mana? Parewa. Ajak lalu nangka urusata dena salasai na tomate. Aja lalu, makanya Abu Bakar itu agak padongan na epo, aja lalu gaga sangkut. Takulah ko tawe, aja to gaga sangkut. Karena dalam Korea umat. Mega to tahu masalah babu. Ya kong kadina yinran. Aga sang oko besurimon rusinga ko. Tahu sigilingan ko tak na ito. Dena pahang ni maka daya ko wale na minrang. Itajang ni maka maja. Dena mungkin tama suruh ako dena salasay. Tapi ya ko wale na pinrangang hindi tawe. Deto nawat ditama ya tu tahu na rekode na selesai urusan. Makanya inrang, papinrang, dua-duanya menunda orang masuk surga. Ya aja tak kada. Alena mo minrang, cocok ni ya ko alena minrang, tetap dia tama surga. Apa ipa silolongan iyolo, napa kiwa ditama. Idi to na pun na mata jato ni iwaja. Pada di makanya di maliang tike, tapi alena makatan ni tike, akan ditigaw. Karena aja jo, mula malawan jo, natau ya to bawajaran, ya to pamakatan nga, teko ni. Ia itu nak ada penghalatal kalian naya, pantas anda ku khairul lakum. Jika engkau putihkan, maafkan ketika dia berutang, kau maafkan, khairul lakum. Itu yang lebih baik bagimu di sisi Allah. Maka nasabak nalawa manang ni, makanya kung kaditanin rate, tanya kang ibu, aja mo tapodangi. Tanya kang, po, iya ko nawaja, iya ro inran na utarime po. Tapi iya ko denu lewaja uhalalakan supaya dia nahalangi ka mata ko sedumon. Aja mo tapodangi, kadya kung waja, walay ka, dia nawaja itu. Tawasya kang yana tahe na ang katuyano min ragi di kupura 5 juta na. Iya tu ko nawaja ina alam mo, ali ko nawaja. Tapi iya ko de nawaja de nule waja ina halalakan. Kasi tahu begitu, supaya dia nahalangi kimat. Yan itu nak kada po Allah Taala. Itulah yang lebih baik di sisimu seandainya engkau mengatakan. Apa iya ron na ro di palapa karoma mi asili kang isi 500 itu tertunda tama surga. Maka je ko to ko bangi matajang na de gaga cinongan ko pada masang. Tatot si tatot na di gaga tudang ang kataw nangya ko pusana ang kataw daram miti ko capak na ulo na nataro pala sejak kamatan na 10 kulun na hanya menunggu masalah kecil yan na tunah kanabita aja mulamay mati lampu si tangani 12 iklangi jolo. Oh peringerangi. Satu, iya. Satu. Oh iya. Jadi itu kuncinya Pak Bu. Perlu ki matika ya. Inaron nama kadekong ka aga-aga Pak Bu tapak katalan. Mega masalah makopai. Nangga dia semitaw. Loki botinge ang kagagan na tayala mapabuting bali bolata masari bali bolata ang kasate na kabipan yala panena latu bolay capuy sate na dinarewa panel ang kami sa nate kro hadyan la panena yan natarumoy aja lalu itu semua menghalangi masuk ke dalam surga. Iya. Ketika itu bahayanya Pak. Nah ya kode ini dikiri ke numake masolan. Iya. Karena ini yang bahaya. Kemudian upasangi walaupun angka amala makan jalan da ijama kutuci anteri. Angka amala kutuci anteri makadina litta angka umma kumantu napai malala loku pada masyar ni jempu ku malaikat atas perintah Allah kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Jadi angka tu tahu dia lalu nolai teten ni siratal mustaqim. De to na law anter ko pada masa de dan itu hadis Nabi.
Pak yo komo paro antri ko pada masa makin nabi ya koko ko barisangi yo lo malala lo monri 5 taw mo lalangi lo monri nang pemudapi capat na barisangi monri ya ko malala lo bandre ko 3 taw ya ko taw ci di sapa na kurusun na monro tekon yan na to ampay aja na to mabela taw pagkajene na bawang ipasipulong ko galungin na pa taw ci di sapa ari gitilaw pa sa taw ci di sapa na di ka nomor HP na di gaga mataw-taw nga macan ni mga marah ko di gaga onro tudangan di gaga onro nga chino hanya mencari kehalalan hal kecil manrasa kit yan na to ampay natin nabita ilam mataw ikong kairan na ko di tanggung magay nasa baya ko ni Surimon Riliwan ni Regina nasa nabita salamat ko mo palinong kabigyan at tagong itago lalo nasa ba magi musis sa ito to matomo ko Surimon di pigaga to mangisa tanay natuto magala palintik pala magala pa solo yung galun na taon mahigat perlu kimatika apalagi nung masalah memangnya aja yang bicara iya aja kayak namun jelo ki mapangaji mako ko mandari tong ketuan reharayan kaya mabagi kue kota itayalay dua namunya tuh nacidi niya tuh halala kecuali nalay memang ipanitia karatala ni dua dia na marigaga ya kuyalay cidi na piyasila kacidi na pamakala takalamoy dia tetay haram nasawang kaya sa haram li gairiha angka sa haram li satiha ya ko haram li satiha berarti haram bendana bawi darah bangkai darah itu semua haram li satiha angka ya sang haram li gairiha halala bendana tapi haram ni karena prosesnya you know rasa li satiha mabagi nasi kota itayalay dua itu haram li gairiha iya ko yan rito mapatang hati tahu na mo pala mapangaji dia kan ingar na cara manustas icara maga pa cara makaja aga nasa desa aga na 2 kota nala iya ang kato tumatcha chindi tapi napalimbay sana nabisa chule na aja takali chu iya Matika ki, rewa ilaw boleh ni panrengan na DJ kami makaling baca. Ipangajari tu 5 tamusuk. Isuri tu 5 kala tulidi mana? Magay anu mapattatamu ko din. Tuliang kanya na dogi chede usas magi na makakulo na mo kompresor di baru dito na mainga. Anu masalah. Nasa magay kullu rahmin nabati min harami panarolan. Sinin na anu harangnya tama ko takale apinaraka papacing aja lalo pa po. Aja tercapai. Lakay manri masusah diga katanangan ko rumah tangga namuci di ko rumah barangka padami kong kaagagan na tayo biar alatta aja lalu atika ki iro jama-jamangnya mesti ne wajah bisa 10 misalnya 1 juta tapi to mala 5 juta maka natakal mi dia ladina yala 5 juta aga nasab dalam diskusi saya dapatkan orang yang mengambil sesuatu dengan melampaui batas maka Allah akan membuka pintu supaya semua itu akan keluar kembali. Tapi orang yang mengambil sesuai dengan haknya, maka Allah akan menutup pintu sehingga rezekinya itu tidak keluar mengalir. Makanya kebiasa tu tahu Pak tas 10 juta na lolong masiulang tapi nakan nailasa anak Pak Buraci di juta na napawa di maingan. Iya, angka tahu mancaji honorer mo kasi kolangi masam mga anak na bodres na pandregi na maingan. Iya. Magi na mega tahu sogi tanya Pak Buraci ngapun nandre denu 5 decen. Padahal ya ko tahu kasih si malasa lawing malas si rupa mi Pak Burana Pak Burari nandre maingan si. Magay, karena Allah menutup itu. Ginariasan nampak baraka dan lebo Allah Ta'ala. Hakikat aja tersembara malah gagal. Karena pasti dibukakan pertanyaan. Magay, malagi itu mereka makan. May gaji pulen na lang kay ko tapi dia sa kadaga wali dia ka sa diwali. Magi pe nang kaguru honorer tatalurato bisa bugaji na sila we masicil mo turok man. Kinri pole natuto ibu Allah Ta'ala pengeluarannya sehingga rezekinya akan tinggal. Dia udah sama baraka. Tapi angka tahu 10-20 juta na lolong masiulat tapi dia sekarang nanti kenapa dibukakan supaya dia keluar karena tidak ada berkah di dalam. Perlu kimatika sekarang. Nih, kalau masalah jadi mana? Tahindari mana? Dia itu na capu dari halala na po halata layan rin na tumati dia na capu. Nakapito macam ni malaikat sapar kita ya ko dia nagaga. Napamangini do jilid mata sara itu tanda bahwa ini sudah jadi. Kemudian larilah ko langkah itu ke 7 langkah itu. Wai macam kepada wai saya. Betul lo kusul biaya. Berarti itu sudah tanda bahwa rezekimu sudah mulai itu. Menasab. Nah dia na campur tu Pak. Nama kadami itu dah lee. Genak ni na lebih. Dia na kurang.
Itu gak tahu kurak dalek nah, dicukupkan dan dilebihkan. Kaya kata palabiang dalek nah, tahu macam mak bagi. Tapi ya kode na macam mak bagi na paliti ipong Allah Ta'ala. Jadi tu ampai kata yaling nga sugiran, sisa na din na mabasa, liti itu sugiran ni magkaro na sa magi dikasih amanah tapi dia tidak tunaikan. Makanya kung nalingi dalay pong Allah Ta'ala, yero tapatingan ramah bagian yan. Aga nasa pong Allah Ta'ala punagi malaikat, ini hambaku amanah. Maka serahkan kembali. Makanya yang katuto lay pancing ko pong Allah Ta'ala, yali dale, tapi dia napasui, liti itu dale. Nasabak tugas ta memang sebagai khalifah untuk membagi rezeki. Yan na kanabita, asidak kako, degaga tau kasi asin na sabak pasidak. Nasabak ni sa pong Allah Ta'ala, aja na po niya. Bupati na bawa kung katim sukses na nali duy na din ang bagay kita pamakrajin muling mo rito din itu malay mako mati itu apa don rupa tu itu oko bupati itu pak kung kapajaba aga tim sukses si bawa relawan din na padat iya itu to 5 digit tim sukses paano mo ikala kung gawa na sukses to asan na mo pa tim sukses iya itu dia sa manrasa relawan pacak puy na di kag nalulung sana relawan si salah tuh memang kayaknya ya nang kena tim sukses aja mau malah daman angkat tuh palulungan lah itu maka dari relawan wah itu kemudian 5 piman ya sama si tanganan 12 makuy kaya gataw ya ronasan na binta maka dade na anter ko para masyam nasaba napay malala di jampo siapa itu kata nabi makin na binta nanigi-nigi taw masidak ka denisang ni makadaniga na sidakay. Iya ro tau isidakay iya de to nisang ni makadaniga sidakay. Yang kita masumbang de nisang ni tau na sumba, tau isumbang de to nisang ni makadaniga sumbang. Agar na sudah minta orang itu baru berjalan menuju kepada masyar sudah dijemput oleh malaikat dibawa ke ila rafiqil a'la. Dalam riwayat itu disebutkan orang-orang yang berjalan bersamanya itu bertanya, makutan, kayak gila ya, nungke tahu nak si bawa ki malah nak di bawah, kayak gila, maka ada yang mengambilnya. Wong Allah Ta'ala masurul. Nah, makanya yang naruh tajama bu, sampano nilala. Maka lebih ke carana, maka mutu galalan angka pesantren mau kampung tak ada ini kegiatan. Kade ini sama tuh maka dani gayale. Iya, usahakan inang kapasi dekat rahasia. Talipogi pimpinan pesantren atau talipogi pimpinan tadi ustaz kagak nak yatim kagak nak kurang mampu kutu maka pelakuran kadai angka tabi siaga pak kemajana sulam anak-anak kutu maka 500 apa iya pawajaran tapi nilo tulung aja tepodang ro anak maka dia wajaran aja nanta podang asan aja tu nanta bidang atau aja tu tepodang ro anak maka dia bantu selesai matu masih koler ro anak si runtuk ki saliwat tidak pernah kita tahu bahwa kita yang membantu ina rona sana binta tau mas sidakai ini seni gana sidakai tau isidakai jadi tau di seni makrani ke sidakai nih itu orang yang dijemput langsung yo pokok napa si pulung na ya tingin apa naling apal napa ipoto lay balindir mo ba yun na langsung iya makanya usahakan inang keamal rahasia yang orang tidak tahu nah sabaya tu pas sidaka ka matingkat-tingkat angka pas sidaka eta wisuruh malay bisa masih ada kamakor. Angkat tamilaw sumbang at akada yang kagunci unra di kuloni tala. Dia nulit perang apa makalaki dia kunalaman. Capu gitu. Iya. Itu sedekah yang bukan kita yang menentukan. Dia sendiri yang mengambil berapa dia mau ambil. Iya. Angkat itu magampang. Kung kagagaya katanya na macari pa nakatamilaw sumbang kada ikuti man kanto ko laban ko sa memola. Iya, makanya dia tuh aja nih dikirim mencari beli makuli nak kuti sana tala. Maka dah wae maka watannya itu ustaz. Pakai yang kedua. Apa masang ini tak kantor tak ya nalalo cilengan kita tuti mata tak disiagi-siagi kita jemput kurang tapatan ko cilengan aja tidak itu hadis qudsi. Maka di pong Allah Taala ni gini dia tak kumalenga dia bilang enggak nalenga dia itu bilang beberapa itu janji Allah. Yo pokok ikat tangina disirahat di soros si kay matama. Nasa meninggal ada ya to na buru ya to na dimasak pun itu jadi itu ada amal-amal rahasia itu Bapak. Jadi makanya pasang ini penutup jangan semua ibadah itu transaksional mestinya angka pakasiweta memang betul-betul mahabbah ilallah sikiri subhanallah alhamdulillah Allahu akbar itu bisa dihitung sholat sunnah duha bisa dihitung sholat sunnah tahajud bisa dihitung sholat sunnah rawatib bisa dihitung. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan setiap lafaz.
Tapi mesti ang kapagkasiyat di nalampakan nilillah. Di gaga hitungannya. Karena hanya kalbu yang dekat dengan Allah. Itulah yang disebut dengan tafakkur. Magi na yasi kedudukan na tafakkuro ini isang pajasuna. Makin nabi si jambi tafakkuro masarolat ini masal pajasuna isi Quran. Kenapa? Karena dia tidak punya lafaz, tapi dia hanya dekat dengan Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan, siapa kalbu yang dirindukan oleh Allah dan menjadi orang-orang pilihan di hadapan Allah adalah ketika ada orang berkumpul, berbicara, tapi kalbunya terkoneksi dengan Allah, walaupun dia berbicara dengan manusia. Itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah. Daripada yang makatan ni bilan-bilan tapi mak gosip. Ini udah beda bilan-bilan. Jadi bukan tasbih yang menjadi ukuran, tapi bagaimana kalbu kita bisa dekat merasakan kehadiran Allah. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.